ashimwe Yesu nashimwe kandi nanje mpagaze ngashima Imana ku munsi wa kabiri naragwaye iryinyo iryinyo riranja cyane bituma noguma nkoma induru maze gukoma induru na telefone ngaho umukozi w'Imana arambwira ati maze uzozinduke samedi cyugusengere none aje iryinyo riko riranja ariko namushikiriye namubwiye ikibazo ofisi yasengeye unashe nakize mumera amashimwe kindi nacyo shimira Imana ndi ruguru nayimeje yuko papa agize ibintu biba ruguru bamutwara mu mpimba bamutwaye mu mpimba navuga ati Imana papa uremereza ko bamutwara mu mpimba navuga ati ariko nuko biri nkuko reka ndabirindira ariko mgiye cyose azovirayo nzogenda ndagushima none nagumye ngira ubwoba natinya guhagarara imbere y'ishengero ariko no munsi ndufije ijwi rimbwira nkagarara imbere y'ishengero nawe ushime none ndashimiye Imana ko nagumye ndamusengera ari mu mpimba none ubu akaba yaratashe akaba ari muhira cyo kintu ndagishimira Imana muyimpera amashi gose yarakoze kandi genda indindira abo tuvukana mubo tuvukana nta mwana n'umwe arapfa nabo baguma babaroga ariko Imana irabarinda bagakira mumpera amashi yarabarinzira bazigama natwe turingato abana tuvukana babiri bari Bujumbura igene turinda uko bukeye uko bwije nta masanga ya nta bika bakaturoga bakatugirane ariko Imana igene turindika tuzigama abumvise gushima kwanje Imana ibaheza